Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu kelompok Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama untuk MWC Kecamatan Watasi Dendreng. Alhamdulillah, syukuruki marajal loripong Allah Subhanahu wa taala karena rilalanna yawan dewe kembali dilanjutkan nih pengajian pembahasan yang sempat ketinggalan. Nasabah angka 23 pembahasan mengantarai masalah kaitan bulan Ramadan si bawa karobah. Sehingga untuk pembahasan rilalanna yawan dewe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Na kode usala peringerang sempajang niro biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus shalah, kaidah-kaidah sempajang berkaitan nih nadapi nih tentang masalah niat, berarti pamulang. Perlu ki upangolongan makada dua okko ilalanna sara asal langange nasapakati yare ganas sama turu si tau pandrita maka daya kodeni jami rodue deni yang kui asal langange. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Iya nadeni jami ya duwewe sama turu itau pandrita papikye si bawa ahli tauhid makada tania selang iyan namo sakka puasa dena sama turuna Abu Bakar dengan Umar alina pangluta Khalifah Umar makada iya kode na pasu sakka tahu tania selang kapere makada iya alina pangluta Abu Hanifah iya nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan iya nangka tahu dena puasa ko ramalangi kapere. Yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahada mi si sempajang toga ga ibadah rilalanna agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut taumatoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bija icalla taumatoy iya kode na puasa deni calla alena mi atulai calla itu de nalai garis si tomatoy makadale ni icalla matu kusuri monri tapi ya sampajange ina na dena wa jamai bija-bijatta tatta nakan nakilalam ini tomatoy. Nah iya to na ibadah madosa tomatoy na rekode na jamai bija-bijan tapi si balikanna na rekomas sampajang bija-bija wadi salama tomatorna gara-gara bija-bijan. Yang itu ampai peralula dari sampajangi bahkan makada Nabi toko hadis sebuah hari makada pakasibia pamula pertama na paressa ku Allah Ta'ala na paressa malaikat di dalam kubur as-shalah sampajang iya nama kanja na sampajangi malomo manang ilomonri tapi iya na sampajangi masalah matunru totoni betul na tes sangaleta iya na tu nakada tau pandrita iya sampajangi jamalaloy iya kode tule jami sampaja sunai pasuku-sukui yang penting perlu itu le jama pak iya tajama ni sampaja perlu itu masa akatan yang nge nasaba 2-3 mohan desa bicara keutamaan maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana suruga as-salatu miftahu kulli khair iya ro sampajange goncinna sinina decenge betulangan na yanang katau masuk sa papenadina asampajak ko itu mon rupa bukana yanang katau macipi-cipi pakalinon na pakanjaki mo sampajamu insyaallah nasagena ya ko po Allah Ta'ala apa tanya aja itu waram parangnya de na ganna idi mi de na melo ganna papenadinge de tu ga katau de na ganna waram parana puramana hipake dale kita we ang kami tahu ya lemegaya ga ang katau pas-pas tapi de na kurang ganna
Asaba iya ko capu ni dale mati mematoni. Iya na tu nakada guruta. Iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah Ta'ala. Naganna na inungan, naganna na andrena. Napay mate. Iya na tu nang katoy patama rumah sakit. Impus siya ni tama impus Naganna nito inungan na. Aja na tapatamay. Namupe ko bate na doktor ay makuraga melo patamay din na tama na saba tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipong Allah Ta'ala. Jadi aja tamaselang ko masalah dale. Maka dale kudala tawe de nalay dale tatap masuk ko nalay. Makotiha. Iya ko makada padangkan nalay gagak ku sesa de rewa tumatu. Iya na polo lahar na oto na masun itu. Mako itu. Ina tuwa kada magi na madari silap ko to na sama dale na bengkele melonala. Sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu. Masalah sampajang kapura dibahas jenne. Ia sampajang ewe as-sholah bimana doa. Tapi ia sampajang memang ia kotomak bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa anu purana zaman nabita. Ia penting Jadi aku sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang. Jadi maga modele na nabita mas sampajang ia rota curi. Ia na tu nakada nabita agar hadisana makada betongan na iya ko sampajang acuri wi nabita pekwi carana nabita mas sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku kega na bate na nabita mas sampajang iya na melo lay tatta betongan na iya na melo lay rinci kega na makna na iya ro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerangnya na tampai tau pandrita cidi maka da ape jepuang kaya sape jepuang maka dia ketu mas sampaja yakini maka da letuk itu yang kero iya ro patampulan labae bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangolongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia detona perlu baca iya toko na bola melo lo mas sampajang na yato kanya ti makadame kalau masampajalo ko masigi ya mulat tu na masigi langsung mano kata dere aja mu baca usolli karena tu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro kah iya na tu napake cuma iya tau pandrite podai makoy alena pangulutta Imam Malik na iya ro alena pangulutta Imam Malik mancaji dasar maka datoma jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi hello ya aja nak jenne kena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang napa ni ko tolo masigi lai jagai wi pakita aja na tolika jili-jili ijaga itu itimue aja nama bicara kotanya sikiri baca Quran jadi to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona mania aku boleh makan kalau masigi masa pejaloro gitu iya na tolat tu nama sigi to kata bere mama ni Allahu Akbar na sabak pura meman ni mapasi sumpung istilahnya angka mulai yaro tapi dia na pada capu pelok na taluk batang ko isaliwan na masigi na pertama langsung kami kata bere itu kere yang kedua alena pangulutta Abu Hanifah iya ronia fi jenne man ka masalah mato ko iya na tunang kapandapa makada nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wadding ipake mangaji
Oke. Jadi misalnya mak jenne ki untuk mas sampaja mangaribi, namelo ki mangaji, loki mak jenne, memang apa jenne sampaja mi nak tajama. Iya Abu Hanifah nih ya. Napa nih ya ko pura ki mas sampaja mangaribi, de nawat dingi pake jenne na sampaja mangaribi, mas sampaja ngisa, namode na batal, tatta ide nawat dipake. Iya na pura ki mas sampaja mangaribi, asuki mas sampaja majenne, napa mas sampaja ngisa. Iya na pendapat. Angka kama matu pak dakwah tangkalinga, maka daya rojenne eci dimi waktu sampajan. Dia nawat dipake mas sampaja loro jenne na sampaja apa kasa? Dia nawat dipake mas sampaja ngasarak jenne na sampaja loro. Dia nawat dipake mas sampaja ngisa jenne na sampaja mangaribie. Dia nawat dipake mangaji jenne na sampajange. Makoto paro pemat dia nawat dipake mas sampaja jenne na ngajengange. Ina ro pendapat na Abu Hanifah ya. Nasabak iya ronya nawita menurut penjelasan atau pandrita iya ronya na Abu Hanifah komelo mas sampajang ina oki hajenne na deto nawat dito majenne ko na tama watu okay iji tama pi watu sampajang na to majenne salah ga Abu Hanifah dia na salah nasabak perlu kita paham iya Abu Hanifah Henry Monroe okui Irak nonroy onron na Saddam Hussein almarhum. Nayero Irak si bawa Madinah si belalada. Nayero watun na Imam Malik, Imam Abu Hanifah ulama pertama. Alena tau pandrita pamulat tu. Tahun 20 na hijrah na jaji. Berarti 70 tahun matena nabita. Na pajaji. Jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntuk nabita, Imam Malik siruntuk nabita, Imam Tasyafi, Ahmad bin Hanbal dia siruntuk nabita. Nah sebab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah. Napa jaji? Oki Irak jaji. Niyar waktu de pagaga kita hak desa yoki papada makoko angka yasa Sahih Bukhari, angka Sahih Muslim. Angka Sunan Abu Daud, angka Sunan At-Tirmizi, dia pagaga. Angka Al-Muwatta Malik dia pagaga hadis yoki. Na pala mana mo pitawe, angka mo moki hadis tapi yoki Madinah monro. Sia belalada, na dia pagaga pelak lutu. To dia pagaga. Untai lagi mereji na pakai teh nyerenge. Ya jadi ya kong ka pendapat nama tu, dia na pada pendapat atau pandrita madiole. Wadi jaji de panalolong ang hadisana. Makiro. Tapahangi. Ejo kiro monro de panalolong ang hadisana nasaba Imam Malik mana tu tau pandrita mazhab moki kita hadisa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iyana Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja tu mapangewa ngokoro tapi makadani mantasapi iya jenne ci di jenne wadingi pake mas sampajan 5 waktu. Itu kata 5 waktu mak jenne ki mas sampaja subuh. Na takut de pana batal na loro pake si sampaja loro de pana batal nasara pake si mas sampaja nasara mangaribi na de pana batal sampaja de pana batal jenne tayro na pura mak jenne sampaja subuh. Pakai si masa pajang mangaribi, ya kodemo pana batal na isa. Pakai si masa pajang isa, na rekodemo pana batal na subuh si. Aja na mo pakai apa maksimal. Yang kata maka da talumi waktu. Oko ni monro perbedaan pendapat. Kemudian, iyan nama tayam menge, de nawat dingi pakai 2 sampajang. Sapaka mas sama turu itu pandrita papikye, maka da ci dimi waktu. Ya ko matayamangi masa pajaloro batal tak batal mesti matayamangi tema masa pajang asara. Ya ko jenne napalabat tau pandrita. Wadi 2 sampajang, wadi 3 sampajang. Wadi tu pake mengaji, wadi tu pake mas sampajang. Si empati pro ko mak jenne. Makiro. Jadi okon itu na berbeda. Abu Hanifah nak berbeda na sabak dia na lolongangi hadis. Bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka da alena pangulut Ahmad bin Hanbal
marepa jenne na sampajam mangaribin siya 30 tahun na. 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake masampaja subuh. Selama 30 tahun. Tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Ia na tu ampai alena Panguluta Ahmad bin Hambal ini taulada setang. Apa akapai temak Quran na sesusiban ni. Akapai temak Quran na. Ia ko mangaji ko purai subut temak na loro. Ia ko nabaca ko purai loro temai na mangaribi. Ia ko purai mangaribi na patamai sebelum matinro. Purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamai. Jadi maka dawat diga angka tau pandrita mulai ku yalingi kemudahan itu ya ku bahasa nata me mengaji na me pertama wadi satama ku kedua lahu gadrusu itu jadi iya ko ya raya angka narante guru ta kalisiden ring almarhum maka da angka tau pandrita ko sengkang pakapala Quran puasa dia sengkang riolo mero waktu namo pale na mak guru ta kalisiden re mak guru mo pako sengkang maka dai nulle patamma korangnya kedua kedua mina patamma korangnya seso jadi aku mengaji wi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum ko moto ni matahajud na patamma jadi kedua tamma korang nah yo puidi ami ko ramalangi na tamma cicang namu yero pada tomi barung-barung itu biasa nah tapi itu syukur na kutu mapatama Quran nah kemudian iya na Ahmad bin Hambal nasaba ang kami matuhat desa kuluk kugu Panguluta Aisyah maka dayero nabita marepa jenne na sampajas mangaribin na napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandritewe de nalolongang iale na Panguluta Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita mak dimundri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampota makada de tu nawat dingi pake jenne na sampajang mengaji atakadaki pendapatna na Abu Hanifah na baca iya itu tesan ni dia na tapangewang iya mi ko de tisagi makada wa pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi minapai lolongan makiro jadi makanya tu ko tapahaman ng makado ang kami mapendapat makoro ang kami ko agamata yasan jadidul wudu mapakabaru jenne kaya yasa mapakabaru jenne dena rusak jenne na tuma jenne oyo makanja yalengi cahaya ya tutawe pada cahaya na ulat tipu iya mato ko surimonri na tuto yale cahaya ko pong Allah Ta'ala materang materang apa ya tu jenne nurun al wudu nurun ya tu jenne cahaya ina tu nakal nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas ya rona gesai jenne matapa matu ko surimonri ya tu ya ampai ko mak jenne kaeda tu na ukumi bawa talu lampa lau pakoy iman tasapi maka yang penting marica talu lampa ulua namo de nokpe namo ko micakonge pakoy purani bahas waktu ne bahas jenne tu ya kuya mak jenne ina usapu manang ya hauluk kuna pawala do cilikku magi usapu luku na ya kuya makade desa ena melo ibaca ro makada macahaya matu ya ro pure na gesa jenne ya ko talu lampami napada mi atu mila mi atu yo ko marica manang hai nama putih mana harumatu makiro ya tu ampa ya lau sapu mana haulukku makada ya ro macahaya pita manang itu apa ya ko talu lampa mi macahaya ai madodo iya na tu ampai sapu manang ko to majen jadi makiro paidana mi yala tapi namo talu lampa mi ko imanta syafi asani makiro kemudian nia makada kaonna angka mannya ko memang ibolana angka to mannya ya ko majenne iya ko imanta syafi dena kalang iya na dena makanja tatummu mupangoloy atimmu mupakanjaki rampan na nyawamu napakumupalepban niya uku itu makan jalada uku itu makan jalada nah sabak magay duan rupa ko patarone mantasapi angka niya at talappus bin niya lay palapalang niya palapalang betungan na pakedo timu yan ito nang kabaci usolli ito
Tapi ia tu niat tanya sempaja. Tabahnya tanya sempaja niat. Apa isaliwan na kata dere nonroy? Yan na tu ampay niat wat di mak bicarogi. Apa tanya sempaja? Tanya sempaja. Maka kamaki arunya sempaja tania isaliwan na nonroy. Apa ia sempajangi kata dere pamulana bere salat tutui. Nah sebelum kata bere kita mania, ya tu ampay wat di mak bicarogi. Apa tanya tu sempaja? Nah, jadi aku kata parote si makada maja nang kata baca usolli aja na nanamoje tidi tau biasa makoto to madarian kata ko cakaru di nasane lo kak matinro mata nalo bawa na matinro aja mo pau-pau kada cakaru do kasa di kak matinro nya na nyero malan yang kagula kata tau dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu padamu itu tau melo masapajang angka tu baca usolli farda salati duhri angka to makarban Allahu akbar makiro jadi aja na tapangewang makadami iman tasapi yaitu ampe iman tasapi mega na pake NU jadi agak sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yan namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki ya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibace ipalapalang ini manyamang risesena tau napay mak guru itu apa maragi mapangolo maragi mapangolo pura piero napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpung ngalewe ripuange iya kode nagaga ingerasa ngadina puange paringera na iya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapat na atau pandrite di ulama Syafi'i tega ipatamai niae okui lalan na kata dere iya merejing jadi upakoli gitu emang ipatamai niae okko ilalan na kata dere iya koto makada Allah okko niro yatto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada makmuman lillahi ta'ala akbar ipatamai coba kere Allahu akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia nalepakan ngilillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya ana Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di tau de nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata dere tapi yedi majattana tapatama inya rilalan na lapas Allah rilalan na katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolah itu pak deje tu na coco ukurat ta yukuru kang ita iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu manci susan itu itu ampai imange koto marimang iya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka palak korangi talu pulo geso aja tanya alele tu yala pangadu makmunge tanya alele iya nana tunang ka sahaba ka degay nabita na ale na mancajimang pakka palak korang apo ha itu mancajimang matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yon na pak makmunge be makunray na tapi makadai tapa makadai man nama si pali ni rokoti na maka daw salay giaje sampajangnya pater anak kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajan na loktanay na bitah maka ya Rasulullah maga kumakuiro kumatanganga mas sampajan na teri anakku walagi anak kuro na pajat teri atau pateri sampajaku tappa makadami na bitah ni gaimang tapay mange aku tanang ni gaima olira nga nero yo lira ni mange na kada nabita na tanay makada maga sampajan na imange wattu na taryana mo nasa makomoy tiga perubahan nasa ede na maponcho baca na nasa de ipodan ni mange iya koi mako aronang kanana teri aja na malampe baca mo itu imang itu dia na wat dingalena na law kura
Ya nang kana tau mato tendre tu nama ko imondri. Aja napa? Masusan itu. Nah, jadi penting apalagi kau wirid lalam. Nah, jalan poros loju panda, jalan poros palopo, nangka kasih tahu lepa masam pajaloro. Ini imangnya aja nama lampelada. Aja nama lampelada na sabah magi angka tahu maseka uko tu lepang. Aja yo mo ko kilala pesantren yang ada tahu maseka uko tu. Dito ko kilala pesantren ko ni ba me ko baca si digeso iko mani bawa. Yan namo na re ko isaliwangi aja. Itay keadaan na makmungi. Nah, iro, iyan na ito imangnya pa alin na sa piri. Pada meja itu sa piri oto yan ang kataw matawat tamuluran aja lalong palupa-lupa yoto mapadiwat tatu. Kiro. Jadi iya ko tahu malolo anak malolo manamu balak ko marionya itu ko balak ko. Jadi yan ang kataw mataw ko tu ay tuli kagora-gora tu. Malah silada, mana udah silada itu. Pada miro ko toroko aja na to tapat-tapat tak. Nasabaya tu tau matoy napay kasi neway alena yan na pura maloko mutu na madari mangilu aja mo balak-balak yan na tu tapi ang kato tu jana sampaja katong-katong kagi maka de nabita yan na tu sampaja mako itu degay tumak ni nana lay lulungang imati itu sampajan na ko sulumonri napay rimpa kalau kurupan itu pas sampajan yan na tu ampay mitawla da ka ako tu tau tatong-katong kagi itu masampajan apa ia tahu ya kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar bisa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru ni jadi ini pentingnya kemudian reo kape mania jadi ya kui manta sapi ya mino nak dua tabaca usolli de tabaca usolli tapal-lapalan ni apa maki iya ronia tugasna atie pun na tugas itu jadi ya koto ati minia napalaba tau pandrita tapi angka pakutana ya di ulama Syafi'iyah maka dah nia itu palai sangi rupa-rupa na sampajang nia meka tanaiki aga beda na sampajaloro si sampajang serai to nia aga beda na sampaja sunat atul masjid si sampaja sunat jene na pada mu don rakam nia aga beda na ko imangi siba ko makmungi nia aga beda na ko wattunna siba wattannya wattunna asam pajaloro ki tapi na asara manita jamai nia itu apa pada padi petan rakani ia na tuna kadimanta sapi ia na masalah salah nia mu masalah sampajam coba kere angka tu tahu maka deni deni pala-pala ni mania bawa ni ya kodemu pala-pala ni agame mangiro kodemu pala-pala ni maga yaronya mulai ke pakalu makada masampaja nak makacuka aku iman sampaja loro jamai mulai ka jadi makada iya na tu ampe maka tau pandite iya ko mu mania ko mu baca ya usolli ilalang ngati togi ha mu pala-pala togi ha mo jepui maka dadena na tak salah-salah iya mina rekodemu pala-pala ngiro betongan demu pakalu iya ronya ekilalan nati mu ko ati pe mu pake masalah salah itu cuman kami tahu pandrita maka ya aku bolaku mania ina dia nak kalangi manta sapi maka dia manta sapi iya sangnya nia tetapi melo masam pajak apa iya ko boleh nia ni melo masam pajak tanya nia sampajak ya koki boleh niat mimelo mas sampaja ya koki masigi niat sampaja kan kata makan apa bola aku man niat kan niat melo masigi itu niat mimelo lo mas sampaja kayak gini mon niat na sampajamu maka dia ko tattono no makanja na lampuna tattonge pangolo ya timuri pong Allah Ta'ala pakanjaki rampan na nyawamu ya ko makanja ni papinadimu pamulay ni aja mu terburu-buru apa angkat tu tahu dia pernah makan jak tatona na solli itu kan makiro iya ko ya idi menibawang keke tatah nah itu iya mi niahe kemudian selesai niat doa iptitah iya ro doa iptitah negato rupanna pura lo baca-baca kilalan na kita na Profesor Dr. Wabah Suhaili 10.2 doa iftitah 10.2 siaga di tapla
Allahu Akbar kabirah. Ini wajah tuh. Allahumma ba'id baini. Iya. Iya tuh kok ku Indonesia masaworo narampete makre ku Muhammadiyah Allahumma ba'id baini. Itu. Iya ko NU Allahu Akbar kabirah. Itu. Maku ya. Angka tau pandrita purat taliti wi. Nataliti to ngang inasaba 10 hadua do itita. 10 do baca. Tapi upasanya sunnah niya. Sunnah niya. Sunnah ya do itita tanya wajib. Ya kodeta baca dia na batal sampajangi. Makuram ya palana. Itu. Kaya tu pahalay oki baca monro. Baik pahalay oki baca ya kumalampe ibaca ata, may kaya kapalata tu. Apa iya tu baca korang ngisi di mila palat ta baca lala sampajang 150 palana. Iya namo tu makarami Yasin Allahu Akbar. Angkana to. Tapi tahu patu kunrun na ko yam itu bana baca. Gitu. Ije, apalana ya? Paringerange lari loki ahlak. Lari loki ampewe. Ia ko makanja iparingeran na tayo ko masampajangi makanja tu ampena. Makanja. Iya ko makurang iparingeran na bacaan na mi malampe apalan na mi maiga. Sisalan ya? Apa iya je sampajange Pak Bue tania apa kasih baru. Maka dakamaki nabi tamananang kasampajak de. Nabi Isa mau panai suruh mas sampajang. Nabi Adam mas sampajang. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, mas sampajang mana? Maryam mas sampajang. Indo na Nabi Isa. Mas sampajang tu. Jadi aja tak ada sampajangnya. Nabi tamananang kanang kasampajak de. Ina sinin na Nabi yang kamana sampajang. Makanya Nabi Zakaria kama sampajang. Oh huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kan ayat tu. Kayak pakai pelak korang. Nah pelak apa? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Tatongi mas sampajar hilalana mihrabna. Jadi mas sampajang Nabi Isa napauto maka saya diutus untuk nautus suka po Allah Ta'ala untuk masom paripoku matumali rindoku tatonga sampajangi maperintahnya sakai. Nabi Isa mas sampajang. Jadi itu sampajangnya tanya pakai kasih baru. Angka kama tahu maka da pole manima meraja nabi tanang kasampaja de. Na okomopi Madinah, okomopi Makkah, yala nabita na ipalala law Madinah, lepame manima sampajang. Ipame manima sampajang, lepanyo ko Baitalahmi, Bethlehem, masampajatoy, lepanyo ko Bukit Tursina, masampajatoy, okui Madinah, masampajatoy. Masampajatoy, watun na si bawa sinin na nabi, napaminre ko lagi mamulangi. Jadi ang kami man nasampajang. Jadi aja tak kada sampajang ipakasiya baru de. Sinin na nabi na utusu po ng Allah Ta'ala kamana perintah sampajang. Termasuk nabi ta yang kesolat khusus. Menurut pas sejarah ahli risalah istilahnya. Taupan rita pas sejarah makadai. Iya rotatonge, rokoe, sujue, tidal duduk tawarru okomi malaika nala nabita. Okomi malaika kegayasan watun na ipameraja oki lagi pamulangi si runtu inabi Adam naitay malaika korotato maringera makasiwil lori pong Allah Ta'ala iya naro natoka ngati nabita na chinay landa apa si tato nami makasiwil oko lagi maduwe roko tosi si roko-roko nama pamula ipancajine malaika edinang kena patu roko masompa makasiwil lori ponge ukui lalan na rokok na maringeran. Ban nama koto para Nabi Adam tato. Nabi Yese na ro Nabi Adam rokok masuk paloripongi. Iya na pitu lagi itu pitu to garaka sampajang. Itu pas sejarah na rampi ya. Iya na tu nakada. Iya nangka tahu mas sampajang na kuraci di. Dena satu. Apa dena tambusi langit ketujuh. Iya dia ko sampaja tu tabu dia mesti ittiba ala rasul mesti ittiba ki dia na cocok ya ti pake tu makada cica cukup cica cenga na gaji sampajaku tania sampajang itu ape jepun ya sana
Yan na to biasa na patareka katawe. Maka dia sampajaku cukup cenga selesai. Tania, apa je punya senanya tu. Iya ko sampaja mesti mu tatongan. Apa iya ko dia mulai tatonge isyarat. Betongan na tudak ko jolo to, liu ko. Nanya tau liu itu mas sampaja rokok mato. To mas sampajanya to penat dinami na pa rokok. Penat dinami, ya ko tudangi mako rokok gitu, rokok suju mato. Tapi ya ko liu ni tahu kada na rokok. Ulun naman ni, penat din naman ni. Jadi na mo liu tayo mas sampaja tu rokok matoi. Penat din nami na pa rokok kanya na alena. Nasaba watak kalewe mi de nulay. Iya batenya nulay mo pa. Nah iya tu kaya na iya sa sampajang. Ang kabaca, ang kakedo, ang kaparingarang. Siyang kapiya taluewe. Apa iya nang kakuraci di masalah itu? Tak dengi paringarang baca mi bawa to makadami tau masikiri. Na sikiri tak bagi dua. Angka sikiri na ati paringarang sana. Iya ko sikiri na lillahi baca na sana. Itu gerakan sujud rokok jadi terlupa. Angka kam maha tau mak baca mi bawa nasa baca na mi bawa aja na rokok dia na sampajang itu masikiri. Ya kong katau maka da maringarang mak bawa ya dia to gau baca tapak korok mi itu. Ya mi kong katau maka da dia gau baca ya dia gau waringarang yang penting rokok ka sujud ka ai tau bergerak badami itu. Tahu olahraga mi. Itu jadi na sampajangnya ipasuku-suku mana pa to. Napa ni natoro nabita. Natoro maka da iya ko tatoko pangoloko ka ba ko tato bungi kata bere mamulangi asengin ke takbiratul ihram bukan takbiratul ula. Tanya kata bere pamula tapi takbiratul ihram. Maginya sa takbiratul ihram na sabahara ngeras ini na sewa-sewa sangadina pong Allah Ta'ala. Jadi ako puramu itak de pakira-kira linota ko tu kata bere yana tiasa si sumpu. Ya mikodenang kana tak de pakira-kira linota wai bahaya. Tapahangi. Sederhananya begini. Ya sange maringerang na rekode na to maringerang. Tapahangi. Ya sange maringerang na rekode na to maringerang. Betongan na. Ia ko tingerang ipong Allah Ta'ala de na mungkin angka tingerang salain na. Tapi ia ko tingerang salain na pong Allah Ta'ala pasti tak dengi peringerat kalau ko pong Allah Ta'ala. Tates ni gare. Angka tu tahu maka nama sempaja nggak winger rasa pedaku winger rama tupung atau kapau-pau mi itu. Dia mungkin masih di atas si bapung pengeran ni gare pong Allah Ta'ala. Pakan jaki peringeratan kata tu tahu maka dah. Piku je cara ni ngeran na denang kanita, na de nak ada pong Allah Ta'ala ita kak, maka rami ngeran kak. Maka tu lagi sorong lagi mena pigau. Maka dia kata na sapi ku cara ni ngeran denang kamu ita. Ya komekon nama nawaiwi perlu memang papura pimu ita. Leng itu peringeran lagi nawa-nawa. Ya ko nama-nawa makalu ni makwa kapang. Yan tu ampai naten na bita ko to masampajang itu tu matae. Naten ni makapajam. Apa ya koto makapat janang kama binta-binta lari mari di makanan nula ya nepung. Angka simu ba putih na sa balay ka nakapangi. Yan na tahu pusat. Nateng itu makapat yan walaupun nanti di dalam ilmu hikmah dibahas. Dia sawak gurui. Maka dia ko polelalang ina masu maridi lari menre malaika itu. Yan na to kung kataw mapesabi na tutu imatana na pejapui. Maka dah kega munanong malaika lalang naga malaika emola ya kuna pakai tapi dewa pak gurongero dewa pak gurongero aja tak pakai ya tu ampai naten nabi ta makapajang pairo ko to makapajang madadan kamu ba puran mo ko buka mantan makapajang ni makoy mo ba ni rumah tu angka tu mapute mo ba ma binta-binta pada gagal lari ya naro nasam rule malaika nanya mo ba si cide na sira kapan dia na sampaja yero dia dapat ding apa itu dia dapat ditutup mata angka to biasa tanai ka na sapi ko pe pa ustas apa nih ka tama nih apa ha oh 2 menit mana apa iya rojange mon dibenta te 10 maki jadi makanya makna minabita anta abudallah
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta abudallah kasiwieni wipommu makero anta abudallah kasiwieni wipommu ka'annaka tarahu sanrawe-rawe si kira-kira atau muajapuiwi tarahu muita jadi kasiwieni wipommu pada pemuitai fa illam takun tarahu narekodemu lemuitai fa innahu yaraka ya kibawa no makana ya puak kunaitaka kami tapake ya kiki makana mitai puakku atau ya kiki makana naitaka ya ko ya kiki makana naitaka ya kibani pada kong ke kamera CCTV ya ko kata bereki naitaka pong Allah Ta'ala naitaka rokok naitaka suju ia tu menyama risese na taude na matandre makamnya ia diamenge balsanake ya benar tapake naitaka pong Allah Ta'ala tato naitaka mangolomi masampai Allahu Akbar naitaka katabe naitaka rokok naitaka suju pada kong kata tudang pada kong makade naitaka pongnya naitaka rokok ia tu menyamang den maraji iya na tu nareko ia tu mendre itu maraji tu Allah Akbar wah madari tu nau lagi kayak mak Allah Akbar mak baca paten itu anu ulang ngopi Allah ya na tu paganggu-ganggu Maya ya tu maya atareka dia sama kau tu mamulangi apa dia na melo kore na si sumpu sisang ya tau na si sumpu na Allah Akbar wai menyamani nasa ding ya tu marak jingi pakai ya tu jadi yo pokoknya rumah kadana itaka ya tu magampang jadi angka memato tu tau mulle pakai ya tu makada pada konita iponna na sabak nabi tamato makada antabudallah ka annaka tarahu kasiweni mi pommo pada pemuitai angka tamule dapi ya naro pamulang tapi ako dia tu le dapi ya ro maka nabi ta fa innahu yaraka ya kibano makada na itaka dia nagacau gampang ya tu iya na tu magampang na itaka rokok na itaka suju jadi ia tiasan ngetakwa dena to lima ringerat tawe bahnya jadi iasannya takwa dena to lima ringerat nasaba iasannya paringera masumutama tapi iasannya takwa merasa diawasi oleh Allah ia na riasa takwa to lima rasa layita ko pong Allah Ta'ala lay kontrol itulah takwa jadi mitau tas salah nasaba na sama kadatulian kami taka iya jadi ini manya irona niya kode ta pala usolli akadabani wakatay masampajalloro patanrakam makaciu ko imangi karena po Allah Ta'ala Allahu Akbar iya mikotannya wattunna pake ki qadaan kuma basara kuma bicarogi wakatay masampajalloro hukumnya syara ujami patanraka karena po Allah Ta'ala Allahu Akbar apa biasa tuh engkau tahu terlambai mangutoy bara na macio ko tawe na de nalepas sa pili masampajang milo ilepas jadi dinna makalilati na sading san nalatu bola na pas asara epek ko ni sampajalo jolo tapi akadani qadaan sabatannya na wattunna usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan ya ko adaan wattunna ya ko qadaan tanya wattunna maka dia itu mantu malaikat asara ni tanya nalur maka ada adaan itu iya ko dia sama basarai bicara gini wakate masam pejaloro patanraka hukumnya syara ujami karena po Allah Ta'ala Allahu Akbar itu jadi magampap payaro apa iya tu ka nia tanya sempajang isaliwan na minonroy tapi okomi nia monro tak gatu sini na ibadah apa maka dia nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amalae angka pinasibawai niya majaputungka amalae ilolongang sesuai agak katay tapi penutup ya sinin na jama-jamang agama melo etajama pasisumpu manang yukon niya itu nonroy na ibadah dunia atau ibadah akhirat magi di tau dinoy nang kali magi di tau ogi nang kaligolegota ang kaligolego na boleh to aga guna na legolego onrom mapalampunia
Ya kotomelo na salay bola to maso na pole pintu to tuda jo kole-kole cinampa. Pakanjaki rampan na nyawe, ni pakanjaki abuju na atie, na ibaca doa perjalanan, na pay pangolo. Maka dadi gagawa katay po sa ngadin na sapa iriuran nungo, pancaji wiya jama-jamaku jama-jamang, o makyap pala nga surimunri. Jo kani, magampa mo to. Ya kung kapangoje, Pak Dara, Pak Galung, mo kung pakanjaki niya ta. Ya kung makarame ka alo mangoje bijang kaya kamajara cicila motor gang ka mau bangnya tu cicila itu lina urusu. Tapi ya kung kataw melo jo ka makara meka sapar ng dali halala keluarga aku mangkabang magi-magi kasi nang kawadi na katuwi nang katupako ko gamay. Itulah orang mengajar dunia tapi dia mendapatkan akhirat. Kan makiro, yan itu ampay ang kalego-lego onrop pakanjaki rampan na nyaway. Papanguji alewe sebelum jokka. Yo pidi yon roy mi mak gosip. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.